Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Thabo kaSambuthi obingelela ekseni kuyisabatha umhla ka4 October 2025. Phezulu entabeni zaseNgqoqube lahleli khona sithi sikhumbule kuphakameni. Yabingelela indawo ngeindawo la nikhona nilalele lolu hlelo lena nelithanda kakhulu. Ngibingelela kubo bonke abantu phansi eKapa koStwayi. Phansi eKapa koMahamutsa uMahamutsa usahlubuka sesekapa obabuhlongwane eNewlands sibingelele kubo bonke sibingelele kubo bonke sibingelele phesha kothukela sibingelele eGoli sibingelele phesha kwelwandle yonke indawo la kufika khona lo msakazo ngoba usufika yonke indawo ngeapp nje uyidownloadayo yenanda 88.4 FM uzosithola yonke indawo la usuku ufuna ukusilalela khona uphinde usithole lapha ya Facebook uvumile ke namhlanje hey uvela wenza inkinga phela makuyisabathi ngithi ngiyavula ngeweekend nje Facebook uvela unqaba hayi nanku kule uvumile Facebook live sikhumbule kuphakameni 1976 uzokwazi ukuthi usithole lapha sibingelele ke kumshumayeli uSpisi sihamba naye namhlanje umfundisi umhlongo usathathwe imisebenzi yokufundisi akekho lenzansi ko Eastern Cape la ekhona sibingelele emshumayeli angibonge Thabo Sambuthi mfowethu sasishilo ukuthi mawujawuve vuma nanga namhla singaba siyoba khona uma kuvuma yena sibingelela ke kubo bonke nje abalalele lo msakazo omkhulu inanda FM sithi mina yesabatha ibe inhle kwabangcwele amen mshumayeli siyabonga kakhulu namhlanje singena ka enyangeni ka October njoba zizini nje sesingenile sihlobo kwesithathu mshumayeli kunjalo sihlobo kwesithathu kulenyanga ka October umhlangano wokugcina kulenyanga le calendar lamaRoma sibeka kanjalo sithi hayi umhlangano wokugcina njengoba kuthi uhlobe kathathu unyaka omunye sesiya ngasemaphetheleni nalonyaka wamaRoma ukube sabala ngalo nyaka wesintu ngabe sithi umhlangano wokuqala kodwa ke ngoba ithi September ithi October uyabona umhlangano ngabe uvulwa amakhosazana unyaka kakhulu uthi mawuvula nje uvula bakhulu labantu bakhulu kahle othoshe moyazi ndawo uthi hayi yoqala nje ithi September ithi October yawo sesiqhubeka uyahamba kambe izinto mayibuyela ngendlela ngoba zonke izinto iqala ngenye indlela zibuye hambe hawu abantu bayothu ukuthi hayi kwenzakalani manje hayi seyibuyele endaweni yazo-ke ngampela izinto kodwa nje okwamanje silake seyibambe lapha abantu bangadideki ungezwa makukhuluma mina bese uhamba usuyoshumaya hayi nize kuphikisa abantu bake baphikisane nangento engekho bayobanga ukwazi amaNazaretha namaKristu ephikisana ngePasika balibange but hey thina yasilazi vele iPasika sithelwanga ngalo kodwa ke kulungile sekufundwa phela incwadi ngoba nabo basuke belwa nathi abanye nabo bethi hayi nazi kuyelekile indaba enkulu indaba kaNkuluNkulu lesiphezukwayo mshumayeli isikhathi sesihambile umuntu exakasana nano Facebook la nakusekuze kwalunga emgodleni wakho usiphatheleni Thabo Sambuthi mfowethu ifagugu leAfrika leli sithi ke uSeptember nangiphelile akusakhulunywa ngendaba yamagugu cha ngithi angivale nami ngefagugu lethu ifagugu leAfrika lele lingubhombela ezaseqhubeni ke lezi yeah indaba ezikhulunyelwa phansi nezizwe ezikhulumela phansi ezinye izikhulumo ezingazi le ndaba esikhuluma ngayo kaBhombela uMate wakhuluma ngayo ukuthi ukukhanya okungasithukuswa kubekwa thina ukukhanyisela wonke umuntu
injalo le ndaba ubabilanga ngolunye usuku ukhuluma indaba kaShem uthi cishe ukuthi ngaphambi kwa1910 efika uShemba bonwa abantu emoyeni wayesesebenze iminyaka cishe eyinkulungwane la eAfrika kakhulu hlanganisa izizwe lezi ezaziqoqotshelwe izizwe zangaphandle ama-French, ama-Portuguese, ama-German aye enze izizwe eziningi zase-Afrika zaba izigqila njengoba kwazeka lokho thuke uNkulunkulu waye khuluma nalabo abantu enza into eyodwa nje ebabuyisela njengoba incwadi isho yakhe ebabuyisela emthethweni wakhe ukuba babuyele babe ngabantwana bakhe njengoba bengabantwana bakhe kakade usho njalo la emthandazweni wakhe weSabatha indaba esingeze singayinaka leyo ukuthi wasibuyisele kubeni sibe abantwana bakhe njengoba sasivele siyibona origin uyasitshela ukuthi abantu ama original people ithina njengoba zasho ethi uma uyinzalo yalaba bokuqala Adam noEva khumbula njalo impela manje ke wafaka lo moya wokuthandana beyisizwe sinye ngilinganise amaZulu athandana wodwa aqaqana namaXhosa kanjalo lezi zizwe zaseAfrika ngaphambi kwa1910 kodwa kuthe uma ubaba uShembe efika ngo1910 lo moya usukhona ezizweni lezi zaseAfrika baqala abantu balwela izwe labo abalwela ngokunye balwela ngenkolo balwela ngalutho balwela izwe labo ukuba babuyele emthethweni le abasebeyihlubukile behlutshulwa yilezi zizwe zazikhona lo nkulunkulu ke okukhuluma ngaye engithi uyifagugu leAfrika wenza inganekwane njengoba ayenza nokaIsrael wangena enhlizweni zababusi laba abangama-French abangama-Portuguese abangama-German ababeqhoqhobele lezi zizwe zaseAfrika bangena enhlizweni zalaba ababusi ukuthi ngoba lezi zizwe siziqhoqhobele nesizigqilazile kazifundile ngokusho kwabo ke zithatheni nizise emazweneni nibafundisa abantwana ukube bathi mabebuya bakwazi ukuthoba inhliziyo zawo yise nawo yisemkhulu laba abanenkani abangezwa abahlale benivukela kulo 1000 years uShembe esebenza phakathi kwezizwe nanguya bakwenza lokho ama-French athatha abantu balaba babaqhoqhobele babawelisa ngaphesheya kolwandle babafundisa bafunda laba abantu zafunda lezi ngane zalezi zizwe zaseAfrika zafunda lezi ngane zalezi zizwe zaseAfrika njengoba namuhla kuthi uma kuhlangena amazwe tholela amazwe amnyama akhuluma isiFrench akasazi akalwazi olunye ulimi khuluma isiJalimani akalwazi olunye ulimi akhuluma isiPortuguese akalwazi olunye ulimi kodwa bamnyama laba bantu sebezimele namhlanje ngoba lezo ngane zathi mayibuya phesheya zahlala phakathi kwalaba bantu zahlala zezwana nolimi lwalaba abaqhoqhobele wangena lo moya uShemba ufaka patriotism wokuthanda izwe lakhe umuntu ngezizwe zabo bangena bahlala bangena bathi besuka laba bantu babethi thina sesifuna asiyifuni manje asifuni thina ukuqoqobala kanje kwayibona manje asebefuna ukushaya umthetho laba abaqoqobelwe abayizigqila asafuni thina lokho hawu namba bethi abasakufuni lokho balwa uNkulunkulu ke wayengena kubo wayoyisemkhulu amazwi ahlakaniphileyo 22 verse 28 mkhawulo
ningawususa umkhawulo wawo khokho beni abawumisileyo lo uShembe akhuluma ngawo ukuba babuyele endleleni yakhe babe ngabantwana bakhe njengoba babe ngabantwana bakhe kakade baqala bayithanda njengoba namhlanje nje benjalo abantu abamnyama baseAfrika bayazithanda banezinto eziningi engazi noma zazi ikhona yini ngalesikhathi besaqoqobelwe izizwe lezi zaphesheya namhlanje sebenezinto eziningi kulamazwe okuwumnotho wabo omningi namhlanje uqhamukile ngabo wafika umkhululi wabakhulula lo esikhuluma ifa gugu laseAfrika yangazwakala ke kahle le ndaba kodwa izizwe zakwazi zakhululeka khona oKhongo namhlanje khona oMalawi bayimele osibanibani bayimele wahamba ke kwaze kwafika la ezansi ezweni lakithi kwakhululeka amaSwazi ngo67 kweza abeSuthu 75 mangaphosisi kweza nathi la ngo1994 awulaleleke ngiba ngisho ngithi nje ezasexhibeni lezi uma esefikile kuBhombela la ikhulumeka le ndaba esefikile la phakathi komzi wasekuphakameni sokufika isilo sasemashini inkosi uSolomon uMaphumzana kaDinizulu incincephuze kwezidizi ngoba kwemfishane isaba ukubuya neThombonkala yathi mayimbona uShembe ukuthi akuyena umuntu lo wala kithi hawu yena yedwa nje hawu akenzi esikwenzakho nanku esukumisa isishosha asibonile hayi esimisiwe ukuthi izosisukumisa kwathi mefike kuphakameni bonke abantu bahamba bayoqhawula esilweni kwakukhona isishosha sakwaGoba la emachobeni naso sasikhona sizobona ingonyama ngoba ingonyama kwangeve kumuntu owehamba njalo namba abantu bonke bayoqhawula iseyithi ke indlondlo uBhombela lo wena ndoda uhamba ngamadolo abanye abantu behamba ngeenyawo sukuma uyoqhawula esilweni abantu bendawo bamangala khona la kithi eNanda bamangala abantu bathi hawu ngoba lesishosho uShembe uyasazi nje namhlanje na kwenze njani fiksa ngayi kwakhona nalokho namhlanje kwenze njani wena ndoda uhamba ngamadolo ngithi sukuma kwaba kathathu nje sathi masukuma lesi sishosha ngoba kukhulunywa naso hayi emsindweni wabantu kukhulunywa naso kuhanjwa kuyiwe esilweni kuyoqhawula sasukuma lesi sishosha wethuka uSolomon hawu nansi indaba bo kwanguyena phela umfundisi wokuqala isilo esasimbonile kodwa ke kwakungokuqala lo sukumisa ishosha hawu lo muntu umfundisi onjani lo kuthe ngesabatha sesifisa ukuzosonta sabekelwe isihlalo wathi umefika uBhombela engene eThempelini eguqa etafuleni esukuma esezovula isihlabelelo isilo sasuka esihlalweni sahlala phansi wathi uShembe hawu indaba ezitha isihlalo ngisibekele wena ubuhlale kuso wathi cha umuntu wasezulwini ngeke ihlale phezulu kanye nawe wena uyisilo sasezulwini uyinkosi yasezulwini mina ngeyasemhlabeni wena uyinkosi yamakhosi la kwaqhamuka khona ukuthi uShembe uyinkosi yamakhosi angikhathali noma ungamphika akunankinga wena umphikayo kodwa yena uyinkosi yamakhosi ngikhuluma leyo ndaba sithi ke isilo umuntu wasezulwini ngiyathanda ukuthi ungifundise ukuphathwa kwezwe nokuphathwa kwabantu uthuke uBhombela labezitha ngoba izwa uliphethe wedwa uliphethe neqonga induna nama ayengekho kamakhansela ngaleso sikhathi kwakuyinduna namakhosi uthi ke waletha la
sihlale la egumbini ziyoba isikhombisa nje insuku sifunde ngikukhombisa ukuthi izwe liphathwa kanjani nabantu baphathwa kanjani sasuka isilo sibheke eNdlunkulu sineme kakhulu ngoba nanga umuntu wasezulwini ozosifundisa ukuphathwa kwabantu yathi mayifika eNdlunkulu yashaya ngonyawo phansi yathi hawu uthatha ubukhosi bethu uyobunikeza umuntu la ke izwe lanyama la khona salahlekelwa izwe salahlekelwa izwe ngokunqatshelwa kwesilo kuba siye kuShembe asikhombisa ukuthi izwe liphathwa kanjani abantu baphathwa kanjani kunqaba abantu abebengekho isilo sihlangana naye simbona lo ukuthi akuyena umuntu ofana nathi akuyena umuntu lo kahlehle awu uyazi ukuthi inganekwane lena eyanqatshwa indlunkulu inqabela uMaphumzana kaDinuzulu ukuthi ayofunda kusho leso sikhathi uma isilo sesibuya sithi hawu umuntu wasezulwini banqabile abasendlunkulu uShembe wageza izandla usethi ke emva kwalokho engasakhulumi nesilo uthi lelizwe enalilwela izizwe zanqoba zalithatha uthi sesifikile thina boShembe ngamhlali buyela kini ngoba wezobuyisa izwe uShembe abese sibuyisela thina banikazi bezwe emthethweni kaNkuluNkulu siphinde sibe ngabantwana bakhe njengoba sasi ngabantwana bakhe kakade izwe libe khona namhlanje wonke umuntu ukhala ngomhlaba uShembe wathi uyawubuyisa umhlaba abantu basemhlabeni benqaba ukuthi bafunde ukuthi umhlaba uphethwe kanjani siphethwe kanjani namhlanje ngoba phela umhlaba okuthiwa kaJehova nokugcwala kwawo uthini ke kuloko uma ke ubuya faye kubuya uhamba neyisekelo zakhe futhi umvele inqangi kunjalo njengoba wayekade ezibekile njengoba ekade ezibekile ukuthi wayetheni umhlaba wewunikeza abantu namhlanje uphethwe ubani umhlaba wonke umuntu ukhuluma ngomhlaba lo wenqatshwa la kwaZulu ukuthi ubuyele kuthini ama systems ethu awasebenzi ngeke asebenze futhi namhlanje awubabona abantu behlala ngathi bahlala emajele imizwi uyibiyele wena uzakhela ijele kwakho khiya amasango uvula amasango amangakho ukuze uyongena endlini kunjalo uqala ngesango uze egate phambi komnyango nomnyango uqobo njalo ngani ngoba abantu abazange bafundiseke ukuphathwa bakazi bafundiseke uweqe umuntu ephakathi kulezo zindawo ezibiyiwe ngoba umthetho wokuphathwa kazange ufunde lo isile sasifisa ukuthi abantu sifundise ukuthi abantu baphathwa kanjani inganekwane leyo uBombela uthi ke hayi senolithatha lelizwe ngoba uselilwele walikhulumela senolithatha phezulu kwetafula bangaka abantu abafa mhla kubuyisa iSouth Africa ngo1994 akekho owafa noyedwa akho gazela ke lachitheka njengoba wayeshila uBombela ngithi ke ezasexhibeni ifa gugu lethu Shembe khuluma into yenzeke isho njalo incwadi kaIsaiah 41 uthi sitsheleni bakhona yini abake bakhuluma bathini ngento ezakho neseyadlula sikhuluma ke la ngefa gugu lethu laseAfrika uma ke uDeclerc ebanika obuthelezi noMandela wathi thathani nanti izwe lele liphela namhlanje 1972 siphezulu kwentaba yenhlangano uthi uBabilanga abelungise beyafisa ukulubuyisa izwe leni kodwa bazi bazoninika abantu uthi ngiyalibuka nje liyothathwa zinkawo aliphethwe izona washo uBombela ekhuluma ngefa gugu u74 lo 1972 siphezulu kwentaba yenhlangano kwakuqala ngaleso sikhathi ukungena kwaHulumeni wakwaZulu uthi ke uBabilanga nalo uhulumeni ophethwe umfana wakwaButhelezi
Angimboni kahle ngoba amaNazaretha awekho pha nanamhlanje awekho amaNazaretha pha manje ke sisenkingeni nje eyake yaphatha bakwaIsrayeli ngoba bathi noma uNkulunkulu esebakhiphile baze bambona abambona bakhile imanga endleleni bahambe bayisezweni elihle thina sasihlezi ezweni lethu uNkulunkulu wezokhipha izizwe sihlale thina wakhuluma isimanga Mshumayeli naleyo ishoyo oyichaza kahle ukuthi kwaku 1972 into ehlale sizwa ngendaba nami ngiyikhuluma ngoba ngizwa ngendaba namhlanje wena uyibekela nonyaka ukuthi kwakuyinini kephi phezulu kwentaba yenhlangano eyikhuluma le ndaba uthi namhlanje abelungu sebeyafisa kulubuyisa izwe le kodwa bazi bazoninika abantu waliduba uthi udeclare kwathi nali thathani akazange alinike umuntu wathi thathani kodwa walinika abantu abamnyama wayeshila uPompeli wathi ngeke nisalilwela lento yashiwa inkosi langa uyibona manje abantu bakhala ngomhlaba bawunikwe bawudayisa lalela ke yeza lapho 1974 khulunywa le ndaba sebeyathanda ukulinika kuthe ngo1994 ubaba inyanga yezulu la uthi Mngomezulu Shabangu ngizonithuma lungani balunga kwakumhla ka8 uApril ngolesihlanu thulungani ngizonithuma endlunkulu bathi mase belungile babika baba sesilungile wayesethi sondela Shabangu uphethe ufumbethe kanje isandla uthi izwe lele ngikunika lona hamba uyolinikeza isilo wathi khangeza ngezandla zombili wakhangeza uShabangu wathi walibeka esandleni wathi ninesilo uyofika usikhangesise kanjalo babusakhuluma namuntu thuthu uShabangu kwaqina la emqaleni kwangavuma noma ngiphenduke ngiyakhumbula ixoxa angazi nemoto yathi ikhuphuka la uthi wazi ukuthi beza nje la emtshebheni yathi ongena ufreeway uthi umfundisi uMngomezulu kwathi angijike sibuyele emuva ngoba sengathi uyagula nami umuntu ngihamba naye ezongifela endleleni ulobe ekhale nje athi hayi angizizwa ngeke kodwa manje futhi kunenkinga kuthiwa hey asambe sele sithunyiwe bathi mabefika enyokeni silwa sikho sibathi sikwadla amahlahla baya kwadla amahlahla mabe sithola khona sithi silwa siphindele enyokeni indlokombani 1994 hlala ngikhuluma le ndaba uTata Lonomteti verse 11 ithi lokho engikushoyo namhlanje akukho kude kukho phesheya kwezilwandle akukho futhi nasezulwini ukuthi ubani oyosiyela sile kula eduze kwakho nje ngikhuluma 1994 izwe lakaZulu libuyiselwa la livele lalikhona kwathi makufika enyokeni sekuzwakele ukuthi lapha ya kwadla amahlahla kuthiwa nampa abantu bathunywa nguShembe kuwe silo athi silwa sibuyele enyokeni makufika enyokeni uthi uShabangu silo sezwe ngithunyiwe kuthiwa ngilethe nanku umthwalo khangeza ngesandla zombili uthi wayesebeka uShabangu isandla phezulu kwesandla akalutho uShembe nine nimthandayo uShembe mnandeleni ninamathele kuyena nibakhohlwe laba abanye abantu abaye ezulwini bonke khona baphelezela baya khona ngoba kuyofika phambili kusefo ungene wena ungathi uthando lwakho othanda ngalo uShembe nokumazi kwakho uShembe ungaphazanyiswa abantu abasemaceleni ngeke bakwenzele nolunci sathi uma ngabe uShabangu elibeka isandla sakhe ezandleni zesilo wathi nanti izwe lakho uthe uShembe ngililethe angazi ke isilo senze njani kwezwakala bathi mabephuma lapho umqala kaShabangu wakhululeka sebuyele ekhaya ngoba base belifezile idini umthwala bewuthwala usefike wawushiya la ethunywe khona uyazi lento kaMfundisi uShabangu ngikhumbuza indaba kaBaba omkhulu ezothola umuzi wasekuphakameni njengoba kuthiwa wayehamba bambone ephumule kunjani athi ngiyasindwa abantu abami athi ngithwele uJob usewehlisile lo muzi osezulwini
inkinga sikakayithola indawo la izobeka khona ubeke la emahlombe kumina ukuthi ngiyothi ngingayithola bese ngiwehlisa labantu ke baxawa abantu lo muntu usamba nawe ethi uthwele umuzi onjani isimanga ngoba uyangena kweminye imizi yabantu uyangena kweminye kodwa lo uthi uthwele la unandawo awukabi nandawo injalo le ndawo ushabang naye wayithwala isizwe akabona uphetheni kodwa khona into ayiphethe yatshelwa ke yena ukuthi uhambisa nalizwe lengonyama uyabona umphumela wakho nomncanyana kwaba ingonyama trust how hey washo indaba umphumela wakho lo omncane ngoba u94 ngisho ke umphumela omncane lo ngoba bahlala belungu namaplaza nanamhlanje asekho kuthiwa willing buyer willing seller akuzange kube kade ushembe wayethe nanku umhlaba wengonyama sekukuthina akusekho kuthina ngoba akuzange kubonge kwemukelwe lokho kwathi uma kufika izazi zakhona kwaZulu zithi hawu dabezitha wavula amanye amapage manje ngitheza seqhibeni uvula amanye amapage ezaseqhibeni hawu indaba endala sihlale siyixoxa nje thina yazi indaba nje sihlale siyixoxa nje futhi ngangihlala naye kumfundisi Shabanga eDokodweni indaba ehlale siyixoxa nje ukuthi uShabanga wathunyizwa kodwa manje usungena kwelinye ipage kunjalo ukuthi athi mase lifikile ke kwathiwa nanti izwe kwasekwenziwani nansi into ziyafika ke ingapheli ezihambisana nesilo zakhona futhi endlenkulu nabangaphandle behlangene silo somhlabathi indaba enkulu kangaka izwe la kwaZulu libuyile bekhulumela phansi njengoba ngithi ezaseqhibeni nje uthi sithi silo mina bengilindele udeclare ukuthi avukeze la ngoba akho shembe wathathiswa izwe lathathwa amabhuku asaliqoqobele namhlanje ngoba lemithetho ebhaliwe la ku constitution le kuthiwa yezwe kuthiwa abasezweni lemhlabathini lo wase South Africa nabo izwe labo mshumayeli ukhuluma ngesilo ukhuluma ngesilo ukhuluma ngami ukhuluma nolalele kunjani ukuthi ngiphe baba izindlebe ungiphe namehlo ngoba kuningi uNkulunkulu akwenza singakuboni kakhulu singakuzwa futhi kodwa sikubone ngamehlo manje uma sekwenzeka kodwa ngizothi mangishumayela ngikhombe esilweni kanti nami nginenkinga efanayo qiniso ngoba inkosi engiphethe ngoba nenkosi engiphethe ayikwazanga ukuyibona lento isikhombisa ukuthi makunento nje kwenziwa nje kuNkulunkulu ayizange ibe naleyo nhlanhla nathi ke futhi sisenaleyo nkinga khona i-element esegazini manje ungathi sajovwa ngayo manje ngingakho ngithi uzivulele linye ipage ukuthi asoyibheka izinto esizinikwa uNkulunkulu ukuthi siyabonga uNkulunkulu ayikho into endlula ukubonga ngizodlula nje kule encane ngoba manje usungikhumbuza enye into esake sayibanga nomunye umshumayeli ebuhleni ngabo 90 something nje sibanga ukuthi ngithe ngixakekele ngingatholi imatoho ngahamba ngayembengeni nje angisazi kwakuyimalini engangiyiphethe ngina nama ake ngicela itoho ake ngicela nakho yabo mawubothe nayi nginemadlana ephatheni nami ngihlele igcikeni la ekhaya awu nampa abantu bancane nasethempelini othi nami ngicela umsebenzi ngawucela ngayo ngafonelwa ngawuthola amen ngathathwa umuntu wathi awubovuka kusasa wangifaka emsebenzini hayi ke ngahola ngabuya futhi ngalezo ikhathi kwase kuphuma le system yemvilophi imali isifakwe emabhanki ingasahola mangifika uthi umshumayeli ngizobonga phela angeke ngive nganikela mina uNkulunkulu ngizobonga kulo uNkulunkulu ukuthi cha uNkulunkulu ungenzela isibanga nginikelila wangipha ngizobo uthi hayi ngiyabona ke niyahlupha ngoba niphambanisa izinto kwenziwa njani kanti kufanele uthi mawuthola umsebenzi umholo wokuqala uthathe ubeke emsamo bese ukhuluma nabakini ubeke envelope lapho ungawuthinti ubeke envelope lapho
uyabona ngithi mina kune transition la wagcina kusene envelope akase kholwe emabhenki nje ukuqala ubeke la ngithi mina hayi akusaholwa envelope manje sekholwa emabhenki manje wayashintsha inkulumo wena lo ukhipha ubeke emsamo uqala ubonga abakini bese uthenga imbuzi futhi ayisashibhile ngaphela imbuzi osayithenga ngo100 ngo150 bese uyabonga bese uyabuya kuzobonga uNkulunkulu lithe lami cha angucelanga kwabakithi umsebenzi kucele la ngizobonga la engucele khona hey kwani nguqunguqa impela nje manje siyaphikisana ngoba manje lento ayishoyo ngithi mina cha noma ngiyenza kodwa ngizogcina ke ngayi kunjalo kodwa ngizobonga la ngithole khona ngicele khona ngicele la ngaphiwa la ngizobonga la hayi indaba kwaze kwayindaba impela kwaze kwathi hayi uyabona umuntu masethi kulungile ke bongaka ngathi useyangiduba useyangiduba manje usehlulile inkingi labo phela awukwazi ukuthi ngifikile la bese ungikhomba kwenye indawo mina ngicele la ngizobonga la manje ileyo nto ukuthi izwe lilethiwe yena usalifuna ukudeclare uyazwa na usephuciwe manje udeclare usephuciwe akasabongi kulomphuciwe uShembu uwenze okwakhe kwasezulwini wamphuca wasethi fu hambani ke nina lamseni kodwa ngokungabike nalamehlo asezulwini isikhona leyo nto ukuthi omubu usengene kumaNazaretha ezintweni eziningi ukuthi ngiyakhumbula nje sesikhumbuzweni senyanga yezulu khona la izithi khona hey ningahambi kakhulu nalamasiketi thina sesiboye sithatha amasiketi kakhulu siwabeke phezulu kukaNkulunkulu kanti uShembu ufike yena wasewandlala kahle ukuthi lento ibalance ukuthi uyibalance isa kanjani lento kansini ukuze ibalance kahle ingabi siqongela uNkulunkulu kakhulu uthini nje Sambothi ngoba mfowethu njengoba ukukhuluma siyowenza wona lo msebenzi esizowenzela obaba siucela enkosini ukuthi uzohambe kahle manje ngizokwenza kanjani ngizofike ngikwenze bese ngibuya ngizombikela ukuthi sengikwenzile noma uqala kuyena noma ungenzekanga kahle mina ngizofika ngisengizobonga ngapha akubantu ngucela ukuthi uzube impumelelo bese kuyenzeka nebala bese kuyenzeka nebala umayithi futhi ungawenzi ethi uma ethi hayi awulinde fanele ulinde ungathi uyotshela abadala ngeke bakutshela ukuthi ulinde ngoba kuxovekile xovekile uzothi ayithinta lento kufa umuntu nansi into usebonile khona wayicupha yabona ngoba imikhuba yabantu le othi uma yenziwe uya kuShemba Shemba afika athi hayi wokwenza nje wokwenza buzowenza nini athi wenza kanene bengakafiki laba abantu uba wena ubabona ubatshelile ukuthi uzokwenza nini yenza kanene uwenze kanene bothi befika sokudliwe ngabe uyazi yena ukuthi hey khona nemoya elibilalele kade bekukhona nomthakathi wala emndenini lo niqedayo ungamazi wena futhi angeke akutshele ukuthi hawu lo uyawa njengoba nithi ngale yadate usephuthumile yena khona izinto ayibophayo nakho ungabisayenza ke yenze ngale date noma yeqisa ngesikhathi uyeqisa usuyokwenze ngeke uyothetha hawu kwenze ngithi cha ngibuyela lapha malume sesiwenze kuthanga umsebenzi sokonake manje uqala uNkulunkulu nansi indaba la kuqalwa khona uNkulunkulu yena ozohlahla indlela nansi umuntu ozohlahla indlela nakuya ilapho nje Sambothi mfowethu hayi siyabonga Mshumayeli umhla ka4 October 2025 Inanda 88.4 FM uhlelo lakho lolu sikhumbule kuphakameni ne manje sekuyamanenjana nje bese sithi 5 o'clock usikhumbule kuphakameni ukhumbule sikhona ku WhatsApp uthi 068 7649969 0687649969 nalapha kusikhumbule kuphakameni Facebook page uzoyithola leyo number kuyiposter lesiyifakile ikhona ukuze uthi mawuthumela uWhatsApp uqonde ngqo Nanda 88.4 FM usikhumbule kuphakameni isikhathi ke manje sithi 5 minutes past 5 sisehoreni lokugcina la sikhona Thaboka Sambothi ngihamba naye uMshumayeli usibise hayi ngiyabona bavukile abantu nampo
obabuhlongwane bakhona la ku WhatsApp ungababona ubabuthwala nabo bakhona hayi bakhona na ku Facebook khona bakhona mase kushaya nje isikhathi kahle sizokwazi ukuthi siyifunde yonke imiyalezo kodwa kwamanje sizaqhubeka nayo indaba ya isihloko sethu lesi sanamhlanje isihloko sethu uthi umshumayeli ifagugu lethu sikhuluma ngefagugu lethu namhlanje ku October umshumayeli usho njalo impela iposter ibhaliwe nje ipost ithi lapha ifagugu lethu ibhalwe kanjalo iposter namhlanje siyabonga mshumayeli hayi asiqhubeke Sambothi mfowethu ngiyathanda ukudlula lapha ya encwadini kaHezekiya 37 1 to 14 la ekhuluma khona uJehova noHezekiya emthuma ethi uyabusa uma ebona amathambo egcwele isigodi lamathambo azangaphila Hezekiya Hezekiya wakhuluma ke yena indaba enye engangeke ngiyikhulume mina ngangizothi mina ngeke aphila ekhombisa ukukhalipha nokumazi ekhombisa ukuba namehlo nezindlebe zokubona ngokuhlukana kwento ayibuke ngenye indlela wangasebenzisa ukuhlanipha kwasemhlabeni ukuthi hayi ayikho le nto impendulo yakhe nje yakhuluma nje yathi wena Nkosi wazi ngoba indaba ilapho la ikhona thina sazi yonke into ayikho lokho sanqabela nesilo ukuthi siyofunda sathi hawu ubukhosi bethu buyodlala umuntu ngoba saba nendlela eyodwa yokubuka yena wabuka kabili wabuka ngokwethu wayesebuka ngokwasezulwini hawu la indaba enkulu nokuzwa wazwa ngenye indlela nokubona wabona ngenye indlela kwahlukana lokho kubona ayefisa ukuthi izwe lakhe libone ngakho naye la bamenqabela ukuthi abone ngakho uNkulunkulu wayeseyama wasiyakumisa lamathamba ngaphila uwe Nkosi wazi uthi ke uma esephilile lamathambo esemi ngenyawo sawo uthi sizwe lesi esikhulu sakwaIsrayeli lesi sizwe ke uBhombela ethanda ukuthi sivuke isizwe samakhosi amadala ayelwa izimpi ngenhlobo zawo aqhwagwa izwe lawo mhlambe wayefisa ukuthi lamakhosi avuke alwele izwe lawo njengoba elilwele mhlambe wayafika la emhlabeni ukuzowengeve zokwakha isonto wezokwakha isizwe lesi sizwe samaNazaretha eyinkosi yaso yena njengoba eyinkosi yaso akhe isizwe esasizophila siphilele lelizwe siphilele izwe elizayo ngoba izingane zalelizwe zazi izobe kuyizingane eziphila ngaphansi komthetho kaJehova lo asho njalo ngaye wasibuyisela kuye kuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengoba sasi ngabantwana bakhe kakade sesihlubukile manje uyasibuyisela ushembe kulento sihlubuke kanjani sithe mayifika izinkolo angiyigxeki zathi khohlwana abantu abadala amadimoni lawo ngiyakhumbula sikhula kancane kwakukhona ukuthi lahla idloza lahla inyoka lahla idlozi lahla izozi lahla inyoka kukhona leyo nto njengaleyo ngoba abantu bakwaZulu babethi ngizothi abaseAfrika ngoba kwakuyinto eyodwa uma bebona inyoka ethize ekhaya kuthiwa ishawa kutshelwe ingane ayishawa leyo nyoka iyekeni ngoba inyoka eyabantu abadala bakhona kwathiwa hayi laba bantu ngeke phela baze sikwazi ukubathola sibagqilaze benze lokho nalokho uma besanoNkulunkulu wabo babazi laba bezizwe ukuthi uma nikhonza uNkulunkulu wenu ngeke sikwazi thina ukuninqoba ngoba nikhonza uNkulunkulu ophilayo kwathiwa ilahleni lento sayilahla ngoba saqonela athi amadimoni lawo
uShembe umesefikile uvula lencwadi kwakuseyiwona amadimoni uyabuya uShembe uvula indaba yesicebi uNebukadnezar uLazaro noDivas uthi uLazaro hawu baba Abraham uDivas uthi baba Abraham hawu ngafa thumela uLazaro ngoba uLazaro uyamazi uyamazi lazo wengeke athumele omunye umuntu thumela uLazaro uyamthuma awu ngicela uthumela uLazaro baba Abraham azongisiza umbuzo khona kwangemadimoni lawa ayakhuluma kanti ayakhuluma amadimoni alalelwe futhi umathathu phela amadimoni ayakhuluma ufika uShembe wathi awekho amadimoni khona abantu abaphilayo nangu uJehova uyasho bangaphila labantu Nkosi uyazi wena Shembe mesefikileke uthi vusana oyihlo omkhulu nibabheke nibenzele lokhu nalokhu ngihlale ngikhuluma la ngendaba yesizwe sakwaNtshangasi esathumela umzukulu wabazukulwane babo wathi ngisize ungiyele kuShembe safa siyisizwe sanganakwa sisahlezi lapha esafela khona amathambo ethu akazange agqitshwe sicela uShembe ukuthi asikhulule asigeze asivala amanxeba ngoba singcolile asinakwe umuntu abese sibeke endaweni enhle sinosizi la sikhona yeah i-sensitive lo ithinta umshumayeli ngento eyodwa kunama opportunist angena ebandleni ngale nkulumo oyikhulumayo uma ingachazwanga kahle ngoba angithi manje uyayisho ukuthi bathi abakaNtshangasi siyele kuShembe kanje bese ke laba ke abayithatha mayengazange ihlaziwe kahle bathi woza sizokwenzela bagcwele la inanda kuthiwa nangomama bani lapha kunikelwa kwakhe unikelela abangasekho ubenzeleni sekushoda ukuthi babashayela amathikithi la akuthuma athi hamba uye ebuhleni ufika ushaya ithikithi ubuye nalo uze la ufike wenza ukuthi angithi ke ngizama ukuyihlaziya lento ukuthi noma ikhona kodwa bhasobhani ngoba noma ubungena ngayo uqinise liphela bese ngena ngayo bese nithuma bese iphindi lahleka yonke lento uShembe ayifundisa futhi ngoba sebefike bathi bave nabo angithi isho njalo inkosi ilanga ithi nimwele igade neBhayibheli leli ngoba noSathane yasho kakhulu yathi ningalifunde kakhulu lizonihlubula abahlubukile nje ngoba uyavula zona lezi incwadi uzozwa wena omubu uhlaliphe kaphi uzozwa wena uyifunda lencwadi naye bese ayithatha kodwa bese efundela ukuthi alanda ama customers la kuyena noma kanjani kodwa manje uyibeka kahle ukuthi cha hamba uye lapha kuShembe kanje ufike ubanikelele wenze kanje uzokuhlahlela indlela futhi washo njalo uzokuhlahlela indlela kakhulu wathi ke uma esefikile siyatholana naye ngithi mina Ntshangasi woza mfowethu asengimkhulekela enkosini uThingo wafika wathi ngithunyiwe ukhokho bami hawu kanti ukhuluma into yamanje 2008 manje ukhuluma into yamanje 2008 yenkosi ilanga mhlawumbe uthi ke manje uthi bathini yabuza uthini bathini Ntshangasi uthi ukhokho ungithumile uthi kade ekhuluma nokhokho bami yena ungaphambili kwabo uthi ngumzukulu wokhokho bakhe uthi ngiyele kuShembe ufike unginikelele isizwe sihlezi usizile ngendlela esimanga lesi sizwe ke Ezekiel 37 mina nje ungizwa ngiyakhuluma nje ngoba yithi ucoca indaba endala kabi kanti ungitshela ngendaba eyenzeka kuwena yintsha yenzeka kuwena impela uthi ke manje bathi ke wabanikelela basho bona futhi ukuthi umnikelo ungakanani wathi bathenge ngiyofike ngikhiphele lo mnikelo wawubeka la empengeni ithi ke inkosi awu Ntshangasi ethi Ntshangasi uthi baba uthi kuba unamehlo bezwe lo ndawo ngaleso sikhathi ukuthi kuba unamehlo nampa uyabakhomba ke na la egcekeni phambi kwendle yangayezulu la yonke le ndawo lesinikelela kuyona wabakhomba la wathi nampa nje bayaqhuma manje
bayaqhuma manje bayajabula lento ozobenzela yona nansi yenzeka ushembe lo ngitheza sexhibeni unehlo la unehlo ngale hey ukhuluma la kuzwakala ngale isimangaliso lo mkhululi esikhuluma ngayo sithi ifagugu la seAfrika ngoba akakhethi umuntu hayi nangu wengesiyo umNazaretha hayi umNazaretha wekade echief inspector ulundi lonke lolu uNtshangasi ayamazi wabuya wazobonga sikhuluma ngendaba yakubonga wabuya wazobonga wathi ngithunywa yibo futhi bathi angibuye ngizobonga wabuya wazobonga ingane kwani indaba yokubonga asingayikhohlwa indaba yokubonga asingayikhohlwa next nami njengoba ngithi mina ngasuka lo umuntu omdala sengisembengeni hayi kwanento evukayo kumina ukuthi cha ngiyamphikisa khona umshumayeli cha mhlambe futhi kulokho osukusho ukuthi bathi hamba uyelo ubuye uzela mhlambe naye wese kungene kulolo gibe nje hey lokuthi cha bo wena wazonikelela yazi uqinisile kwase kungiqala kwayo lento ngenzeka othi mawufika bese unikezwe inamba kuthiwa qala la noma hamba kulela dokodo uzobubuyeka uzobuyeka kwase kungiqala kwayo lento yazi uqinisile ayikho into wonke umuntu oyazi indaba yabalele nongayazi uma efikele kushembe kwanikezwa lokho abekufisa uyebuya azobona akukaze kukhulunywe ukuthola ukuthi akabuyele kwanye indawo akukaze kwenzeka phela kube bekunjalo ngabe ngihambile mina umsebenzi ngayo ucela kubona futhi ke ubuyele kubona futhi nakho okunye sembothu mfowethu ongazi ukuthi kwenzeka kanjani kodwa kuyabonakala ukuthi kwenzeka ingqondo umuntu engayisebenzisanga ukuthi ukungena kwakho njengamasango la ekuphakameni kusuke uphushwa yibo ihlomkhulu manje isimangaliso leso ukuthi sokufanele ubashiye manje ushiye la ungene khona wenzelwa izinto khona uhambe emuva la behluleke khona bekuthumelele la ukuthi uzothola lezi zinto zoyithela isiwasi ke manje ungcono naloya ngoba kushuthe uqinisile uzungikhumbuza indawo ukuthi kwase kuqala kwayo ke lento le isiwasi ke manje ngoba akusasho nothi ehamba ekhaya usukhonjwa kumuntu ozokwenzela lento bese kuba uyena oyekhaya lo muntu uyalikhumbuza ukuthi ngololo ikhumba lithi nina amaNazare nisenike ningixaka senthatha umuntu manje athi umuntu uyena ukukhulumela noyihlo impela umuntu angamazi uyihlo wena ekwazi wena isimanga wena ke awuyikhulumeli ngani ke naye ngoba phela uyingane yakhe usunomuntu nje manje ukukhulumela naye angithi njengoba ngikhuluma ngoDivas wabona uAbraham wayesebona uLazaro usethi baba Abraham athumela uLazaro thumela umuntu amaziyo manje wena uthumela umuntu abangamazi ngeke kwenzeka kodwa ezulwini bayamazi shembe nami kanjani ingakho bekuthuma kuyena ngoba uyena umuntu abamaziyo uyena umuntu futhi ozosisiza akekho nje omunye hamba kushembe yena umuntu ozosisiza khuluma lana ngomakoti owakwafika la esibusisweni owakwamncwabi umamchunu akakholo wase Lemon Clay uthi ngivuke kwaICU ngithe ngihamba enzukwini ezithize ngahlangana nekhehle laligqoka ingubo emhlophe linenwele ezimhlophe lathi londiwe ufunani la mntanami uthi angizange ngiphendule lathi hawu ulimele wayelimele kakhulu emotini engozini yemoto uthi laselimhlalisa phansi lamdonsa uthi laqala ekhanda lamdonsa ingalo lamdonsa iminyawo laselithi woza siye enkosini isimanga lesi woza siye enkosini uthi wathi uzobuyela emuva uma sebesahamba baye enkosini bafika kule ndoda angayazi fike yambeke isandla ekhanda yathi uzophindela emuva ufike ubatshela ukuthi uvuke kanjani ngane kwani unikeza itask khona lapha ekwambeni kwami uthi ngathi mangivuka la nangu nurse fanele ami unurse ngoba lo muntu uICU akwazi ukuthi ubani ukwazi ukuthi uqhamuka kanjani kodwa ulimale engozini yemoto umuntu wayesethi ngicela ukuyochama
hawu umuntu aphaphama ICU afuna ukuhamba nje isimanga uthi abesethu unesi thatheleli shade liyelibhalo athi la wena kuthiwe uzohamba ngewheelchair impilo yakho yonke uma uvukile abesethi nayi mina nginalutho utshelwe lapha ukuthi usuphilile ekuhambeni kwakhe mina nginalutho abesevula lesicatshana lesesivale lombhejana uyochama manje okusha sivula abesiyaphuma habe uthathe ama toilet angapha abakhombela ngalana unalona uyawakhomba ama toilet ikhanda lakho ngathi aluphumelela hayi uzaqhakekile phela kuthiwe lo muntu uzohamba ngewheelchair kodwa nangu usemiye inyawo engekenziwa lutho nesibabuka inkingi kanekwane uJaba kaShembe akuthi ahambe la yochitha uthi uyabona ukuthi akunalutho philile mina akuyangena embhedeni ahambe lo la ndokotela athi sesivukile lesasikole azudokotela la azudokotela afika sihlola athi wena kuthi uzohamba ngewheelchair impilo yakho yonke abesethi kanti ufundile lo muntu abesethi mina I've been from the toilet already abesethi udokotela ukubuka unesi athi usebuye toilet hawu lo muntu olimele kanjena nakubhaliwe la ukwenzeke kanjani uthi ke uthi usindile Richard whatever bhalwe inkinga nje wathi uthi ke ngathi mangifike ekhaya ngabatshela ukuthi ngibuye endaweni elikhuni kodwa enhle kodwa ngihlangane nekhehla elincane nje elinenwele ezimhlophe ligqoka ingubo emhlophe akho ukhona emalomeni umuntu hawu bathi bona hawu umkhulu besibanibani lo bayasebeyamusho wayekholwa kaShembe lo Shembe thina singamfuni ilento umshumayeli uvula amanye amapage ngeza seqhubeni lezi ubongonisha mazokhuluma lezi indaba manje nami ukhuluma nje ngicabanga izinto eziningi ngoba ila kuvela khona ukuthi uma ilento eyenza ukuthi ngithi mangisenkingeni ngigula bese ebusuku mhlambe ngithi ngilele kufika insizwa engizaziyo la 23 zizongithandazela noma zizogida ekhaya emva kwalokho ngivuke sengiphilile qinise liphela ilento eyenza ukuthi uma sihambe emhlabeni siyiphathe kahle safika kuShembe uShembe abuya sisebenzise futhi asithuma imisebenzi ilento ngive ngibuze ilento ehlala ikhulunywa amakho ukuthi ezulwini masenya khona nenzani ngiyahlatshelelwe yohlala nje hlalela ukuhlabelela nje thina siyazi ukuthi sinama task masifika ezulwini ngoba laba kuthiwa yingilosi kusuke kwabantu noma kanjani washo njalo uKE wathi ingilosi idlozi washo njalo uKE yabona ke wathinta elinye ipage ngoba ezulwini igama elithi ngilosi alikho igama elithi ngilosi lithathelwa kweleli lesingisi elithi angel yebo esuka kulela lesitalana lithi angelos yebo bathi abantu angelos kodwa ngesizulu idlozi wayiqinisile washo njalo nje mayithi ngoba alikho igama ezulwini abantu basezulwini noma abantu ngizothini abantu abasezulwini baba njalo baba yisizwe babuye futhi imphefumulo yabo izosebenza khona ingilosi zomubi ababethakatha nabo baba imoya emibi njalo bese yiyo ke lebo bese ubhekwa ile moya emihle ilwe nale mibi ukuze wena uhlale impilo engcono ilento kuShembe afike azoyibalansisa ngoba bese ufike ngesikhathi okhokho bengasayazi indaba kaMveli Nqangi sebekhonza yebo abantu ngokuthiwa amandla ayikhonzwa ngempela futhi kodwa uShembe kusefika cha lento ke nizokwenza kanje nizobanikelela nizokwenza kanje emzini wasekuphakameni ukuze into zabuye hambe futhi nabokhokho babengenalo icala ngoba iyona into ababeyazi futhi ke iyona akekho umuntu owayebafundisa okunye cha
yayingakho indaba uthi uyobanikelela uyobenza babengayazi yona indlela ababeyazi ile uShembu seyafika ke uzolungisa yona lendlela kodwa ke manje ingakho phela sebevele lapha bethi dede singene sazivalelwe namhlanje avuliwe amasango ngoba sebe kudluzwa la sebefakwa kwenye indawo manje yebo kunokuqonelwa kwabo lokhu okwenza ukuthi basuswe basuke endleleni uNkulunkulu ayebamisela yona yesintu bathi sidedele singene hawu usefikile kanti sidedele singene simkhonza uJehova yabona wengakhonzwa ngalendlela wayengakhonzwa ngalendlela bafike ufika uShembe nje akasakhonzwa kwamvela inqanga basazi abantu abazi lutho abasazi ukuthi kwakwenziwani mawukhonza njena wasibuyisela kuye ngokuqala nje wasibuyisela kuye ukuba sibe ngabantwana bakhe njengoba sasiyibo kudala imkhuba esesiyenza manje iyona lesenze sasuka manje sesibuyisela kuyena ke manje naleyo mkhuba yakhe ngithi lokuhlakanipha okushoyo ukuthi sihlushwele ukuthi sasesihlakaniphe kakhulu ithina sesazi yonke into namanje ke lezi ingilosi noma amadlozi amabi khona abantu asebambethe lawa ayazi kakhulu iqiniso umuntu akasafuni ukuyobuza uNkulunkulu ukuthi kwenza akasafuni ukuya kumshumayeli naye futhi umshumayeli mayisambethwe yilo moya walamadlozi amabi kuzoba ninkinga akabi umqondisi walelizwi lika Jehova nayo ke into efika ibe inkinga bese kuthi ke uma sivelelwa izinto sigcine singazi ukuthi zivele kanjani kanti zivezwe yithi uqobo lwethu ngamethembi uJehova wethu esihamba naye kuthi uma kwenzeka izinto sihambe soyibuza kwenye indawo siyibuze kubo laba abantu uJehova athi asuke kubona ngeke basitshele iqiniso akusebefikile nabo sekulula manje nabo bavele bathenga ingubo bangene phakathi kwethu bese bayasirecruiter la ukuthi ubofika ekhaya wofika ekhaya baningi ngomhlangano makumhlangano cha ngeke ngikwazi ukuthi siyenze la lento kodwa masuvale umhlangano ubofika ekhaya siyilungisa lento ngiyawazi umadokotela nami bekiwa kuona uyokwenza ama appointment asemakhaya asemakhaya makuvala nje umhlangano yes izinto ezimbike lezo Sambothi mfowethu ngoba sibheka khona la encwadini uthi uJehova lapha eSambulo 2 verse 1 to 5 uthi yini nje into engikusola ngayo ekukhulumeni kwale ncwadi ngikusola ngokuthi okokuqala ukulahlile wawusuthatha lokho uthi ngiyakusola ngalokho uthi ke manje nakhumbula ukuthi kuphi la uduke khona lokhu kuShemba silanda khona ukuthi uyabona ke manje lokho enikwenza la senidukile nakho oyihlo omkhulu ke debekwenza ngikhulume ngencwadi la umkhawule oyihlo omkhulu leyo mkhawula akasayifuni noma siyibona kanti yona indlela yayo esihamba ngayo siyongena la sifanele siye khona no baba mkhulu belele emathuneni ile ndlela esixhumana nabo ngayo ile ndlela nabo abaxhumana ngayo nathi okuningi okukhona emzini yawo baba Sambothi namhlanje okusihluphakho ingenxa yokuthi obaba mkhulu abakwazi ukuxhumana nathi ngakho ngoba sesithathele indlela thina uthi hey ayikhuluma indaba yedimoni la madimoni akhuluma ngawo la uNkulunkulu ukuthi sizwe lesi ngizosivusa sime silwele yena uJehova ukuze le ndaba kaJehova ihlala ikhona ingapheli ingenxa yalabo abantu abalelo thubi manje ke asiyikhulumi leyo ndaba ngoba sithi ngizoloke ngiyenzile idisclaimer ngithi nipasophe ngoba asebekhona phakathi kwenabo bakhuluma lenkulumo kodwa inkinga yabo ukukholwa kuphelela kulabantu abangasekho akube kusafika kuJehova nansi into ebhlungu kufike kuphelele kubona umuntu useqedile yonke into
ngenzela ubaba omkhulu ukuthi mangiyogida ngivunulele ubaba hawu kanti ibheka Jehova imvunulo imvunulo ubaba omkhulu yini ubaba omkhulu mangihlala esicephini ekade ngihleka ngibuka inkonzo ikliphane encane kamfundisi umthetho uthi hey angitheni ithi mama noma lini la eTempelini usundlala isicephu uthi undlalela nabakini khona la yonke into manje yonke kupho kanti kaJehova ke la endaweni kaJehova kuyakhona ngoba le yonke into usho la emzini kaNkuluNkulu umuntu hayi ngamadokodo lawa ayidokodo labakithi yini abakithi ikupho kwenzela uJehova ke la nesabatha sekuyakhona ukuthi kube labakithi ngigcinela abakithi ngoba nobhoko lolu olwabakubo laba nobhoko ukuthi uhleli wohleza abakubo la yonke into ingozi ifika ibe lapho ingakho ngithi inkade ngiyilalela inyanga yezulu ngiyithi hey nini ningahambi kakhulu ngoba ukuhamba kakhulu ke lokho bese uzukhohlwa indaba kaNkuluNkulu ukuthi bona laba bakini ozukhulume ngabo nje bavuswe ubani usukhohlwa lo bavusile kuba uthe kume bavuswe wayesithi ubenze njani bayabanikelela ubokhela ibani gcine lapho yinenye ngoba bakhululekile bona naso nje indaba enkulu ileke engikhuluma ngayo imkhawulo yawo ihle omkhulu ningayisusi abayimisileyo ngikhumbula enye indoda ngaso ngangayazi ukuthi kanti nayenza lezi zinto ngase ngikhuluma nje isaka yajike yafakazela mina ithi kangikhona inhlangakazi kusukuma inkosi inyanga yezulu uthi yasukuma yavula izandla kanje yathi mina ngisihlahla esikhulu lesi inzalo kadingane nosenza ngakhona ila emva kwami yonke njoba ngivula izandla kanje imina engiyibambile ukuthi ingezi kunina ngoba uma ike ngayidedela yaza kunina yazoyikhulumela angazi noma nyosizwa yini singisiyoba isikhuluma wema njengoba yayikhuza ukuthi ithi la kunina sekukhona abantu abanikela kabi abafike la kumina abanikele bathi baba kade ngaqala ukunikela kodwa abantu bakithi angibaboni ithi kani ukunikela nithi nifuna ukubona abantu bakini ngoba ninikela kabi mina ngisihlahla esikhulu bonke inzalo kadingane nosenza ngakhona ila emva kwami imina engiyibambile ukuthi ingayizeli kunina ngoba mangike ngayidedela yayizela kunina angazi noma niyosizwa yini singisa abasikhulumayo niyofanele ngoba bathi kade sasikhuluma emva kwalokho yathi uyothini afike ke kwena ngimdedela afike kwena bese ethi kwena mzukulu isidinga umsebenzi weinkomo ezinhlanu uthi uyithathaphi njoba ungenanga ngisho imali embuzi nje nihlupheka nje inkomo ezinhlanu le uyoyithenga ngani mangase ngibadedela ingakho athi ushembe banikeleleni kunjalo behlulaka ngoba manje anayi lento abazoyifuna ngeke sibe nayo nizoba nenkingi ingakho nangale kushuthi yakhuluma nabo ingakho bethi ke mase befika bese bethi si election ngoba uzothi mawufika lapha kushemba uzongakufuni lento abebezothi mabefika kwena direct bayifuni qinisa bese banenkingi bengayitholanga bese beba nolaka angazi noma inkosi ilanga yini yathi nyoba izangoma nyothwase kuba njani akufaka njalo yasho njalo babilanga wathi ngithe ngilele ngabona abantu abaningi besuka la ekuphakameni beka ke ebhekunqolo uyayibona inegodi zakhona kudlula kodube kudlula ohlange koshona ebhekunqolo uthi bebe abaningi labantu lathi izwe shembu yabazi labantu ngathi cha angibazi lasithi abantu bakini bazongena bafuna ukungena ekuphakameni bafuna ukungena ekuphakameni njengoba besuka la nje bawulayini banje uthi ngathi ke kunina banikelelena abantu bakini uthi kodwa manje balokhu befika kimi bengihlupha bothi bayangihlupha abantu bakini befika kimi ngoba nikwenze ngikushona ithi ke inkosi angazike noma ufuna ukuthi ngibadedele yini bayikhulumele sathi thina kangikhona amen samukela ngcono ke mina njengoba ngizithi ngike ngizwe bese ngiyaphambanisa mangikhuluma ithi ke inkosi
angazi ke noma niyokuzwa ukukhuluma kwakhe esho kanjalo nebala nakho uyakubona namhlanje ukuthi asikuze ukukhuluma amaNazaretha hlambuluke sifuna siye sangomeni sohlambuluka bafuna ukuhlanjulula awuzingane kushemba abahlambulula uzobona kukhona abanye awumthembi kade wena usho ukuthi shamba uNkulunkulu usho kakhulu wena ongamthembi futhi siyakubona futhi uyisho lento ufaka ubuhlali nobuNazaretha hawu lento engahlangani wakhuluma kudala uShembe wathi lento yombili ayihlangani kodwa wena uqede lapho futhi uthi uShembe uNkulunkulu isimanga ngubani lozolalelwa phakathi kwenu manje kulento enisho injalo ke le ndaba uthi ke ngikusola ngoba awukwenzanga ulahlile kokuqala uthatha kwesibili uthi ungabuyeli lapha kokuqala zokwephuca isibani sakho masizazi indlela zomkhululi nanso ke indaba mawusuwephucula isibani sakho nendlela yakhe izoduka njengoba edukile manje sesihamba siphumputheka siyaphumputha abakho abantu abaphumputha njengamaNazaretha ebethana uNkulunkulu ukuthi kwenze njani woza la hamba lapha uphumputheka khona lokho kwenziwe into kuwe engeke kusize ngalutho njengoba nje uthi ngolwalusho ukuthi kufika lo mama ukuthi ke bathi umuntu ongakhona bathi ke inkosi mase ngikwenzile lokho kuzolunga yonke into uthi konakele konke sebekulungisile yini uphumputheka munye umuntu olungisa izinto uShembe kuphela uma usufikile kuShembe ziyaqoqa usebuya kubantu labo kuthiwa singabanaki konakele inhlahle yabakhona kwaZulu yanganakwa esibili kufika izibonakaliso abantu abaningana bethi inkosi uCetshwayo selokhu yahamba 1884 ekuhambeni kwayo kuze kuzoba 1972 inkosi ihlezi kabuhlungu nayo yenza lokho okwenziwa inkosi yakwaShangasi ilokhu ikhuluma endlunkulu ingalalelwa sokuthi ekugcineni ibonwa ifika ngephupho kumntwana wasendlunkulu uBhayisikile wayelana embelebeleni 67 yafika le ndaba yezwakala hayibo mzukulu ngisize athi uyaphupha cha abuya mzukulu ngisize hayibo naliphupho lengixinele hamba uye kuShembe azongikhulula ngaboshwa mangifika ko baba umkhulu ngaboshwa ihlezi obhukwini iminyaka ecishe ibe yikhulu abantu abalazi ubhuku ukuthi udaka olubandayo lomsemgodini njengosimende lolubandayo ingane yebo lazi ubhuku bakhuluma isingisi labantu baboy bachazelwe iqiniswa le ubhuku ngiyabonga sabuthi ngoba sikhuluma leyo ndaba kaShembe okhipha abantu obhukwini nimtshela uShembe ukuthi azongisiza kodwa eze hamba la noBhekuzulu isilo umntwana athi angayizwa le ndaba kwakuMarch 1967 inkosi yayilapha eBhekmisiya abese kuthume ePhuntini ePhakameni uthunywa kuShembe phela hayibo cha ngifuna inkosi abesethi bathi abasekuphakameni nawe inkosi isemampondweni athi ngithunyiwe kuyona manje ngizokwenza njani bayizamele ukuthi ayisukuzamela imoto ihambe yakhona zazi ngakabe iningi kanje ke imoto njengoba zikhona namhlanje amaNazaretha kanjalo ayakwazi ukuphatha umuntu amhlelele ke yonke into itholakala imoto iye eBhekmisiya uma efika enkosini uBabilanga hawu baba ngithunywa inkosi uCetshwayo la ukhokho hawu uthi kade khuluma nengonyama uBhekuzulu ukuthi azokhululwa Bhekuzulu akathathe wena baba niye enkandla niyomkhulula ngoba seloko ahamba emhlabeni cishe iminyaka yekhulwini namhla akakaze wangena ebhukwini wafaka obhukwini oyisemkhulu ngezono namaphutha awenza uthi manje umuntu angamkhulula nguwe isike inkosi isilo sositshelile inloku wathi cha ngisathunyelwe kuwe baba kuphela uthi ke ubaba ilanga uMarch
uthi nami sengiyakuthuma ke silweni ngoba mina ngizosibona sona ngoJune sengifikile lapha eLinda ufike usitshelele inkulumo ngifike mina ngiyigcizelele ngizwe ukuthi isilo sesithini nebala ke zehle insuku zeziyofika lapho uma efika inkosi ifike eLinda siqhamuka isilo njengakujwayelekile sobingelela kube kuhle usethi ke ubabilanga dabezitha kwakunomyalezo wawufika nomntwana ubhayisikile ngazi noma inkosi yawuthola yini ithi inkosi ngawuthola ithi ke ya wenze njani ngalowo myalezo uthi ke ngisazothinta abelungu yabona into engajahekile ngisazothinta abelungu basilungisela umgwaqo yenkandla elibeni lenkosi 1967 ithi ke inkosi uzwile yini umntwana ukubekile kuwe ukuthi uthi ukhokho uma lokhu ungakuphuthumi uzokulanda niyohlala obhukweni naye uthi ngikuzwile uthi oh awothi ke uma sekulungile indaba ezithi ungithinte khona siyohamba siye enkandla kuncengwa manje isilo sincengwa uShembe kuyokhululwa isilo uCetshwayo isilo sifuna ukuhamba emgaqweni olungisiwe yeyi salinda ama grade asinalo uvalo lalo muntu ohlezi kabi lo kuthiwa uyidemon ohlezi kabi ofuna ukukhululwa nguShembe lo Shembe lo ngiyakhuluma impela ngithi ezaseqhibeni nje lezi kodwa futhi ukukhanya ngeke sikubeke lokukhanya phansi kwesitsha uShembe uyinkosi yamakhosi sikubeka phezulu siyakuphakamisa kuthe ngo68 uma efika uShembe futhi ngoJune dabezitha wathi sebewuqalila belungu umgwaqo wathi uShembe fulathela isilo sasiphatheka kabi sagula isilo sangena esibhedlela the ngoSeptember inkosi ubabilanga eseSwazini eyogubha unyaka wokuqala wenkululeko yamaswazi ekhululwe uyu uShembe futhi sahamba isilo emhlabeni sakhothama yayisiyabuya inkosi zanele kuthe ngo71 kwabekwa umdlokombane ngo72 uyafika la uShembe eLinda bayayiletha inkosi ababekhona izobona ubaba ilanga uqhunywane ubabilanga kujabulela useyabuza kubabilanga labezitha uzwile wezwa ukuthi isilo esihambile besinesikweleti kukhokho wathi ngizwile uthi wena ucabanga kwenze njani uthi bengicabanga ukuthi ngikulungise lokho ubaba aye fanele akulungise sithi ke ithi ke inkosi ubabe ulanga ubocabanga ukwenza nini ithi bengithanda ukusheshsha ngikwenze ngingayi futhi phesheya njengoba sengibe ngimemile phesheya ngingakwenzile uthi ke kulungile wothi uma usulungiseke nosuku usuluqhukileke bese uyangithinta 1972 ngenhlahla isilo sibukhomba umhla ka5 kaJune ngoJuly 5 July 1972 ithi ke inkosi ubabilanga mina ke ngiyokulinda eshow umhlangano yobusuvule wangena umhlangano sawufaka umhlangano la kuphakamini isilo ibabilanga engekho kwathiwa uzoba nomhlangano nesilo kolandwa kokhulula isilo uCetshwayo enkandla umgwaqo lo okwawulungiswa oyise awukaze ube khona kwahanja zaphela imoto zamiswa imoto kwameye isilo kwameye ababilanga amanazaretha ngasenkandla ondule kakhulu abafana bakhe labo unduli laba bakhona nomfundisi uMathunjo wayesezwile ukuthi inkosi izoba khona ngale wangeze emhlanganweni ukuthi alungise inkosi ngale nampa baya kwaMkhize bacela amahashi amabili ayekwazi ukugitshelwa bagibelisa laba abantu ababili nampa behamba benqamula betshona phezulu kugibela bani nobani kugibela ke manje na babilanga kugibela inkosi ephezulu cha undlokombane isilo umdlokombane kuyiwa edlinzeni lesilo uCetshwayo elisenkandla nampa yanebala baye bafika khona kwathi uma befika khona kwathiwa nanti ke ihlathi behla
isilo sangena ke ngalendledlana eyayingena khona sihamba kubhekwe iliba elino 100 cisho lino 100 years elinganakiwe futhi ukuthi lizobonakala kanjani akekho waziyo kwahanjwa wayesethu babelanga sibizeni silo umuntu onamehlo amabili la umfundisi ahlale ekhuluma ngawo lalana lalephezulu wathi sibizeni silo inkosi lelela wakhomba nje kanje kwase kuhlelwe nezingane ke la ngokwakithi ekuphakameni kokuhlanjululwa kwabantu inkonzo yembali nazi ingane namanje usethi ke kwahlelwa nje emhlabathini onje wasethi ke ngizoyithela ke ingane la thela namanje la inkosi kubusisa inkosi kubusisa inkosi kubusisa ithi ke ima isiqedile inkosi ithi indaba ezitha lokho ke isilwe besithe asizokwenza thina boshembe sesikwenzile impendulo yakho noma sikwenzile kahle noma sikwenzanga izobuyela kuwena sakuke kahle ngokwahlala sabu yafika inkosi liyasilandisa njengoba ngilanda konke lokukhuluma silandiswa inkosi ekuphakameni sibuya edlinzeni lenkosi ucetshwayo ithi ke inkosi nakhona lapha edlizeni lenkosi ucetshwayo ngiphinde ngasicelela isilo lesesikhona ngoba zonke izilo zakwaZulu zihamba zincane lokhu uyazi futhi kuya kumdloko mbane bebehamba impela kusuka nje ku1900 kunjalo umdloko mbane besingakho wesithathu kuzoba nekhawana zizoba iningi uqinisile behamba early umdloko mbane namhlanje wonke umuntu uhambe no72 abazi ukuthi wacelelwa kanjani uke wagubha 50 years ephethe hey kwaqala wacela babilanga wacela lo shembe sithi uNkulunkulu ephakameni ukhona uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu ephakameni usho njalo ibhombela uthi ake sibheke kulo uNkulunkulu omusha wasekuphakameni bakhona uNkulunkulu wonke umhlaba kodwa ukhona nathi sinaye wasekuphakameni lo ngushembe wasicelela isilo naku sihambe sino 72 njengoba wayesicelelile koyisemkhulu nakuJehova kwenzeka lokho wabuya wasibuyisela eku njengoba wayevele singabantwana bakhe kanti wasibuyisela khona ningayisusa emkhawule beke oyihle omkhulu le oyikhulumayo ikhombisa ukuxhumana kwethu nabantu abangasekho ukuthi khona kodwa ku through uNkulunkulu lo wasekuphakameni akekho omunye ngoba labo uNkulunkulu abamfuna umuntu ongasekho babona wona lokho ukuthi uzokwenza lemkhuba abandisa abantu achithi imoya emibi isimanga ngoba namaRoma afika la eAfrika namaGreek afike athatha lokho kuhle okwamasiko njengoba wabona eshisa impepho ngisho esontweni bawashisa impela ubona upapa ephatha ubho kunjalo impela phathwa yena yedwa thina siliphatha sonke phathwa upapa yedwa izinto ababeyithatha la eAfrika zonke lezo ezazenza umuntu noNkulunkulu ukuxhunya kunento abayaziyo ezimfihlo base benikeza abantu ke nje ukusonta kunjalo base bengabatsheli lezi imfihlo lezi ukuthi lento le ibaluleke ngani ixhunywana kanjani wafika uShembe wasinika ubho wasinika ubho le indaba enkulu lo lengithenga olunye usuku indoda ihlushwa umthakathi egcekeni uthethe ubabelanga ophatha ubhoko ligxumeke egcekeni gxumeka ubhoko egcekeni la gxumeka ubhoko egcekeni yazi ungezindoda ibuza lolu bhoko lukabani kwaze kwasa umthakathi uyafika uyolibela kubiza bavuka ekseni indoda ibuza ubhoko ukuthi ubhoko lolu bhoko lukabani le ndoda lokubani lolu bhoko kodwa izothakathi ubhoko akekho umunye umuntu onobhoko amanazo lunemfihlo lunemfihlo manje noNkulunkulu manje linoNkulunkulu masuqala usuthi wena elabakithi usulikhiphi ngakhe usulikhiphi kakhulu manje njengoba ukhuluma ngokuthi nje
izimfihlo abelungu ezazi semqoka zethu bayithatha base phuca zona nebala nje ungaphatha umuphethe ubhoko kuthiwa uyiqaba kodwa uMose wavula ngalulwane sebekhohliwe ingane kwayo uthi uJehova ngilwa amagubha amagagasi uthi hayi ungakhathazeki uzowela wena la thinta amanzi ngobhoko wawathi nje ngobhoko awubhoko lona lolu lwendaba enkulu baba abazi ukuthi ubhoko bathi induku kaMose ubhoko ungazi bakhuluma ngenye kanti esingayazi nesingenayo nikhuluma ngayo lento noShembe nathi Afrika sinikeza yona isikhathi manje sithi 10 minutes to 6 o'clock sesophuma mshumayi othi ke ngibheke la ukuthi khona bani nangu baba uhlongwane Newland East uthi mina esabatha ibenhle kwabangcwele uthola kaMashu uthi imini esabatha ibenhle kwabangcwele ngikhona kaMashu amen nangu nomvubu emlazi ake simuzwe uthini umvubu ngikhumbule Phakameni uDlangothi uMayezo siyabonga ngomlando enisifundisa wona nangemisebenzi emkhulu kaHlengi ngikhumbula mangibuka sengathi uNkulunkulu angasenza siye nganqane njengamanje sengathi uNkulunkulu angazivula amehlo ukuthi simbone uHlembe sonke ngoba mawuthinta indaba yomlando uthi uNkulunkulu uHlembe wahamba isizwe ngikhumbula esihlabelelo sitaba bomkhulu esta 108 sithuzana nonke izwe nonke sikhuluma yonke indaba yethu siyabonga kakhulu umvubu lokhulumayo emlazi siyabonga kakhulu baba nanda 88.4 FM sikhumbule Phakameni lo ake ngibone lapha yakhona bakhona la ku live Mduduzi Mdlalo sithi mina esabatha ibenhle kwakubangcwele umzokhona Ntshangase uthi amen imini yesabatha ibenhle kwabangcwele khona omunye ke futhi la angikwazi ukufundela igama kodwa nawe uthi imini yesabatha ibenhle kwabangcwele ngibone ukhona omunye angifuni kube khona osalayo hayi singagoqa nje Mshumayela akekho salayo la mangibheka hayi akekho salayo hayi ashaye ezokugcina ke manje Sambothi mfowethu njengobusho indaba enkulu le esikhuluma ngayo noma inganakwe umuntu uyabona ukubuya kwezwe nokubuyiswa kwalo bethunyiwe abathi abalibuyise kunganakwa ubaba mkhulu usho njalo uthi uzumekile kukhalela uzumekile uzenzela akhalele uma ke kuthiwa nanti izwe singalinakile singalithathi icala lekabani kwake kwabuza umkwena 1981 sivula sigubha iminyaka la yayimngaki leminyaka esasiyigugu amashumi ayisikhombisa 71 maku 1981 sasigubha amashumi ayisikhombisa eminyaka uthi umkwena uManazaretha uma senibahle kangaka kuyoba icala lekabani uma ningasamboni umprofeti onibeke endaweni enhle kangaka ngoba nakha nabahle kangaka nebala umbuzo ongaphenduleki kuyoba icala lekabani uma sesizangoma sesizinyanga umkwena lo wayiphethe lenhlangano yamabandla ayimela abantu abamnyama ubishop umkwena uthi kuyoba icala lekabani uma ningasamboni uShembe la ekuphakamini la enibizele khona nebala umbuzo loyo esingeke sikwazi ukuphendula sithi ke la endlini
ku1910 1976 wathi uShembe ikuphi uShembe athi sikwenze mina ke ngithi lokho uShembe athi asikwenze asizenze khona uma ethi sihlale phansi sihlale phansi uma ethi sihlale phansi singabuza ukuthi sihlalelani uma ethi sukumani singabuza ukuthi sisukunyiselwane ya ngoba lokho kuyobe kungumsola kanti wathiwa angasolwa lokho ayobe kwenza singakusoli ya wasibuyisela kuye kuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengoba sasingabantwana bakhe kakade kusho ukuthi sesakhishwa kuba sibe ngabantwana bakhe manje uyasibuyisela khona uyisho indaba uShembe eyixoxe ethi suke entabazo kunamadoda aqala afika ayimimoya nganikwane le ukhuluma manje abantu babuye bangayazi lento ukuthi kuxobeke kanje kubexwayo nalomoya lo moya akhuluma ngawo uthi amadoda ayemathathu athi Shembe uyapha athi ngiyahamba thunyiwe eMpumalanga afike entabazo Harrismith esentabazo athi hawu uyazi ukuthi konke sonke lesikhathi uNkulunkulu ekhuluma nawe unziyazena yithi sithi chabo sinathi sasivuma uhambo nathi usuzehlule uthi uyazini ukuthi sohamba nawe uthi kwabathathu abantu wena yothi abasukume thina sothi abahlale phansi ngoba thina sibathathu bayosilalela namhlanje kunjalo namhlanje asemathathu sibangaki thina lo moya ongaka ngase uyawuthandazela uShembe lo moya omubi uchitha ngoba uShembe wanqoba namanje usanqoba uShembe lawo madoda amathathu akukho akwenzayo aphikisa thina nje ukuthi singamlandeli uShembe kodwa akazi amvuse umuntu lesi sizwe samathambo omile engikhuluma ngaso akaze lamadoda amathathu asivuse leso sizwe asinamatheleni kuShembe nalokho athi asikwenze sime nje lapho singagudluki siye kuphakamini la siya khona thina hayi sibonga kakhulu uMshumayeli isikhathi manje sesithi ke mungakhi imizuzu emithathu bese ke siyaphuma usezosho ubuyela khona manje uzomuzwa siyakhona ogodwa uMshumayeli hayi siyaphuma manje ubuyela seseduze cha njengoba usushilo Sambothi mfowethu okukodwa okukhona yikho lokho ukuthi asibuyele sizazi izindlela zomkhululu wethu asizazi izindlela uShembe asifundise zona ukuthi sihambe ngazo ngoba lezo zindlela uma sihamba ngazo siye kuphakamini ekuphakamini la bathi umuzi yebo umuzi njengoba nangu khona nakwelizayo futhi yiwo lo muzi esiyongena khona bonke abantu bayezulweni thina siye kuphakamini uma uyezulweni ke asazi la uya khona kodwa thina siyazi ukuthi siye kuphakamini la nenkosi yethu ikhona asidukile siye kuphakamini masithi ke ezasekuphakamini sikhumbule kuphakamini sikhumbule ekhaya hawu la sizohamba siya khona ngishilo ngathi sizosho lempunga awujavu methanda nakwelizayo umjavu mevuma siyophinde sihlangane sikhulume le ndaba neza sexhibeni siyophuma sibonga kakhulu uMshumayeli uThaboka Sambothi uyabonga sibonga uNkulunkulu wasekuphakameni osithwalile wazosibeka la wathi sikhulume lokukhuluma sikhulumayo bese ngake nje size la sizoyikhulumela ngokwethu uma khona la siphambuke khona hayi inkosi isekuyiyona esithethelele uNkulunkulu wasekuphakameni anikhumbule nonke akukhumbule abaseyibhedlela abagulayo emajele balalele nabo inkosi bakhumbule baningi abantu ngeendawo khona abantu ababoshiwe eMshumayeli abangenzanga lutho kunjalo elambula icala lengene khona naba abakwenza ubugebengu kodwa bayisolayo namhlanje uNkulunkulu abakhumbula uNkulunkulu ubheka inhliziyo amen ubheka inhliziyo akube njalo iNkulunkulu simayivumile sikhona kusasa 9 to 12 sithi asilungiseni izobe khona uDimbane angazi sinobani kusasa noma umthembu noma uNdlovukazi kodwa asilungiseni ukhona Nkosi yomusa nibusise amen